Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-2 July. Ayike guys, uyanga-ke emva kokuthi azama ukuntshontsha ifoni ka-Aviwe, u-Aviwe umbambe isandla wathi wenza ntoni? Ayi, uyanga kwakumele eqhamuke nestori esifast ukuze phela amkholwe u-Aviwe ukuthi no, akayisoli le ndaba ukuthi-ke uzotshontsha ifoni kahle kahle. Ayi, ushilo wathi hhayi, kahle wena Aviwe, mina bengifuna nje ukuba ngifake inamba yami lapha efonini yakho cause ngiyazi uba awunazi iy'namba zami. Wathi uyaxoka. Wabe suka ubhuti ebuka yonke indawo efuna ukubheka ukuthi imoto kaHlathi ayikho yini around. Wathi uthunyelwe ngubani? Hayi cha, ufuna ukungitricka wena ngiyakubona. Kwenzeka ntoni apha? Eyi, uqhawe lapha emotweni wathi ngeke khona ukushaya amanzi. Wathi uHlathi ngiyaphuma manje. Wathi musa ukuphuma manje uzomane asole lo mfana bese yabaleka. Hayi, waqhubeka guys u-Aviwe. Wathi wena ucinga ukuba ndisibhaxa. Usuka le uthi ufuna umuntu ozothetha naye, uyalila. Hawunaye yini uNtswaki umngane wakho nalo dadewenu omhle uqhawekazi ongathetha naye? Kutheni ukhethe mina? Kwenzekala ntoni apha? Washo wasondela eduze kwakho uyanga wazama bandla ukuchaza ukuthi hhayi ukuthi njena wena uke waba close noSomila manje bengicanga uba mhlawumbe ne-original video benifuna uba ungincedise kaloku. Wambamba ngqi emqaleni ugirl wathi thetha kaloku uthunyelwe ngubani apha? Kwenzekala ntoni apha? Yeyi guys, uHlathi wahluleka ukuze uma waphuma emotweni waqonda ngqo kulo mfana enyonyoba. Uyanga-ke wayevuzela kakhulu uthe masebona ubaba bakho ukuthi uyasondela, hhayi kwathi kwehla umoya kancane kuyanga wamuthi ngqi lo mfana. Guys, u-Aviwe mncinyana ngomzimba, bengithi nje uHlathi uzomanye amshobolodela aqede ngaye, kanti he, angibuzanga elangeni. Kweshiwe guys kuthiwa never judge a book by its cover. Uyazi uHlathi umane wathi iphi ividiyo wena, khipha ividiyo. Umfana wawaphansi, uHlathi wagibela phezu kwakhe. Yeyi, umfana wangakhuluma kakhulu wabona ukuthi uHlathi mkhulu kunaye futhi mude kunaye. Washaya indawo le yabo ezwela kakhulu guys, le umshini okukhanda amatwana. Yeyi guys, uHlathi wadedela wabaleka umfana uXolani omjaha. Hayi, ngabona ukuthi hayi ngeke aphunyuke phela kabili, aphunyuke kuHlathi aphinde aphunyuke nakuXolani. UXolani-ke blazi omnikeza uSomila inqindi, ngiyamazi ukuthi ubhuti u-right la ebhakeleni. Wamuthi ngqi wathi ucinga ukuba uyaphi? Ucinga ukuba uyaphi? Umfana wangakhuluma kakhulu guys, washaya ngesibhakela futhi emshinini okukhanda abantwana. Wakhonkobala guys uXolani. Wabaleka umfana waphela emehlweni. Yeyi guys, unelinye iqupha loya mfana, ungamthathi kancane umbone emncane. Yeyi, qhwizimentshisi guys, akupheli-ke lapho. Baphindelile-ke endlini-ke, hhayi uXolani wathatha-ke i-iceberg wayibeka la kubuhlungu khona. Washo uHlathi ukuthi eyi loya mfana ndibethile mani, yabona yena kodwa sizohlangana sinaye. Athi-ke uyanga ningakhathazeki ndiyitholile ifoni. Bathi hayi bo, uyitholile? Athi ewe, iqathakile ngesikhathi ebaleka ndayicosha. Kwathiwa good girl. Bahlala phezu kwayo kwifoni manje befuna ukuthi bathole ukuthi ividiyo e-original isakhona yini. Guys, ifoni bekade ilokhiwe-ke, kodwa-ke ngoba ziphethe ochwepheshe, iy'khokho zakhona ze-technology, uNtswaki benoqhawekazi, they cracked the phone guys. Bayicrack ifoni bangena qathatha phakathi. Bayithola-ke ividiyo kayanga benoSomila, and the original video ibikade ingekho that bad. It was just the kiss ngampela. It was fully edited-ke by lo mfana kuthiwa u-Aviwe, and they also discovered ukuthi maningi ama-videos awashintshayo. Ubhuti une-app ekwazi ukuthi-ke yenza ama-videos abe yenye into engesiyona kahle kahle. So uHlathi-ke benothumeka ila bathole khona-ke proof ukuthi ngampela all along uyanga bekade ethetha inyani ma ethi akuvaze kwenzeke nto phakathi kwakhe noSomila. It was just a kiss and only the kiss. Guys, the way bekade be-disappointed ngakhona, kakhulukazi kuHlathi lo kade-ke eyithuka ingane yakhe esho ukuthi wena awuqali manje, sekade wawubhizi wenza izinto ezibhedayo, waletha ama-condoms la ekhaya, wasela utshwala, waphuza, wadaka, wazolala esibhedlela. Nalokhu you are capable of doing this man. Manje usebonile ukuthi umntwana was telling the truth, and uyazisola kakhulu uHlathi ngalokho. Guys, uthe sebesekamereni-ke hayi
uThumeka benohlathi achaze uThumeka ukuthi hayi bafonelile-ke udetective, wahamba wayobhekwa-ke umfana lo kuthiwa u-Aviwe bangamthola endlini. Ubaba wakhe-ke i-principal uyaphika yonke lento uthi indodana yakhe ayisoze yenza into embi kanje, but mebeyithola-ke bazomyisa emaphoyiseni-ke kuphenywe ngampela ukuthi is he capable of ukuthatha ama-videos abantu ewashintshe ebese-ke aba yinto engesiyona. Guys, impela singabazali singathi siyazazi iy'ngane zethu, kodwa sazi mesisemsebenzini ukuthi yisala zenzeni. Hhayi-ke akupheli-ke lapho guys. Le eZondo Technologies, uZondo ufuna ukufaka umunwe ehlweni lika-Lazarus engenzanga lutho. Hambile-ke manje wawuphinda futhi wayodoba-ke i-client ebalulekile laphaya eKhusela Tech, uMr Mkhize osebenza kwi-AfriBank Mining. Shuthi-ke uqamba amanga kulo muntu wathi kade esebenza yena eKhusela Tech and uyazi ukuthi banobukhoshosho ababenzayo. So mekuthi ufuna ngampela ibhizinisi lakhe libe safe, ngcono asuke eKhusela Tech lapha kwiZondo Technologies cause excuse me guys, eZondo Technologies uzoba safe, nemali yakhe izoba safe khona lapha eKhusela Tech, njengoba nje sebehlangene neNgcukana Industries and bekade kunegama elibi ngo-Azande ngekudala nje, so akhambi kahle, ngcono awelele ngala. Ayike guys, ngoba abantu bawuthathekile-ke ngampela uMr Mkhize did exactly that. Waresigna lapha eKhusela Tech, waqala-ke manje wasebenzisana noZondo, and umawethu was very impressed about this ukuthi how wathola ngampela i-client elimandla kangaka uMr Zondo. How did he pull this one off? Waqamba amanga wathi hayi, it's the numbers. Kanti uyazi ukuthi umane nje wakhuluma amazwi amambi ngeKhusela Tech just ukuthi awine le client le. Ifikile-ke indaba-ke endlebeni zikaLazarus as usual, and ubonile ukuthi umuntu owenze yonke lento it's uZondo. Wamfonela kuSydney wathi, what have you done? And uSydney akanandaba-ke, umane wayibiza lento nge-leverage. Semefonela-ke i-client-ke uMr Mkhize-ke wathi, Mr Mkhize lalelani la, mina nje ngicela nikhulume nabameli bami, ningakhulumi nami manje, I'm pulling out. Wathi umtshela nge-contract ayisayina, wathi clause number 7.3 usho kahle ukuthi-ke uma ukuthi uhambe i-contract engakayiqedi angakhokha nje imali encane-ke ebese yaphuma-ke ngokuphelele legally. So ayikho into ebabambayo ukuthi beqhubeke besebenzisana. Hayi-ke guys, uLazarus was very disappointed ukuthi-ke usemane waluza i-client kanjalo nje ngenxa yesitha sakhe esikhulu uMr Zondo. And uMr Zondo-ke was celebrating saying that ukuthi yena-ke manje inkampani yakhe iyakhula ihlonhlobala futhi manje usezoba ne-mining kuyona le nkampani yakhe, which means like ngampela iZondo Technologies is on another level thanks to ukuba uyiphiciphici lela ayilona, ngoba ngathi uMr Zondo uyathanda ukwakha impumelelo ngamaqubu abanye abantu, akafuni ukuyiqalela into yakhe, ufuna ngaso sonke isikhathi ukuphakama ngenxa nje yezithukuthuku enzima zabanye abantu. Wayevele-ke angayitholelanga nje i-client eliyishasha nje elingakazi lutho elingekho mkantshubomvu, wayefuna ukuthatha la kade vele kwavuthwa khona. Kodwa-ke knowing uLazarus-ke nonkosikazi wakhe uZoleka, le game ayiqalayo-ke uMr Zondo hayi cha bandla angeke azaze aphumelele. Kade ayibazama kodwa wayehluleka. Yini ecabanga ukuthi uzowina manje? Guys, aphela lapho ngamazibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, kama nqobile nganiphathela amazibela inimba ngomhla ka-2 July. Ayike guys, uyanga-ke emva kokuthi kazama ukutshontsha ifoni ka-Aviwe, Aviwe umbambe isandla wathi wenza ntoni? Ayi, uyanga kwakumele eqhamuke nestori esifast ukuze phela amkholwe Aviwe ukuthi no, akayisoli le ndaba ukuthi-ke uzotshontsha ifoni kahle kahle. Ayi, ushilo wathi hayi kahle wena Aviwe, mina bendifuna nje ukuba ngifake inamba yami lapha efonini yakho cause ngiyazi uba awunazi iy'namba zami. Wathi uyaxoka. Wabe suka ubhuti ebuka yonke indawo efuna ukubheka ukuthi imoto kaHlathi ayikho yini around.